mana jalan kampung kok. Coba Jawa dia dah. Oi, Mak. Siawang. Awak, Mak. Iyo siawa Yo, awak, Mak. Aden jangan patelen julai. Mata dan lakabu kanciang. Yo kemana lah, Mak? Aden long surah kingkin. Parlu den. Kok parlu deang kemayang? Tak mungkin lo awak kat situ dah. Boleh mang lulu lah yang. Tapi mamak nak bocor lo. Aden nang subik bocor Pemamak siang ke den? Kemanakan den nang memangnya? Yo, awak yang latui, Mak. Ayu waang kira yang latui. Asa buih nadi tadi. Yo, maaf, Mak. Kau nak den layang tajak kang tadi. Dia berarti tele jangan menjawab tadi. Amuh lo, Mak melayang tajak akan-akan, Mak Malah tentu den tu. Ada nang peti tele juga. Siawaang, iya wak mah. Iya wak mah. Melele si jawab ang tu. Awak lelaki ko sigap sete. Ang lalamu rantau mah melele joang. Siawaang, awak mak yang latui. Mode itu ni jawab ang. Awak lelaki ko sigap aja ledang. Yo, maaf, Mak. Ha, cuba ang lakon mode den contoh tadi. Siawaang. Awak, Mak, yang latui. Ah, kan santiang ang tua. Ayo duduk lang lu. Yo, Mak. Payah aku. Model kalau para saya mamaang kasawah ti iya lah boleh malulu. Ang saya duduk kujong ta. Ayo, Mak. Beko kan nelong dek lulu ni ko. Alergi lo ang pulang Jawa mah. Pulang Jawa ko alergi pelecah. Ledang. Aden sebenarnya maniunya waang itu jadi tantara. Soal waang kemanakan den satu-satunya nang tonggalai. Model den jadi itu sigap kita uang lah. Tapi baala utang ni pakah. Disuruh sekolah ang beli cikambia. Tadi suruh aja mengantau ke Jawa lai. Nah anti gua jajak mama ang ko doh. Lai tawang nak mama ang ko sajana dulu tawang nak. Masa yo, Mak? Masa ayo je lah kecang lai. Gaya masih duit tu. Ang tanya ke gaya ang tu. Ayo mama ang ko sajana tu enggak. Apa tanya wak cik lu, Mak? Ayo apa kan tanya ke den. Kalau iyo mamak sarjana, bawa ke sawah kerja, Mak. Ayo panjang cerita sebenarnya mah. Kendala sini cerita kang di. Kendala setek bak aku den ke sawah mah deko. Dulu Aden kan kuliah di Jakarta. Tabaka lah ijazah di waktu banjir dulu. Kau ndak mah, mungkinlah senang hidup di sini mah. Jangan langgung ki masa lalu dan tu. Sadia di mangananya. Ngalo wak mungkin je le mama yang baca itu, Mah. Oh iya lo ya. Oh iya bilang di bawah kampuang. Tadi sampai ya rumah. Pak kau nak kaban den? Pak lo cara mengaban mama, apa mak saya nak do? Oh iya lo ya. Ayo. Oh iya kau puang tuang kuih kau. Aiko lo le dari Jawa kau mak, obon kau mak. Wahyu imam bau lo ang lati bo mujuang mah. Banyak lah guma lain, makannya lah. Iko ako. Untuk kena makan tu ako. Ndak, untuk lem tajak mak tu mah. Kau patah tajak mak lem mak lepong je gitu. Masa yo untuk lem tajak den ko? Jangan betele jo mak lain. Itu untuk dimakan yo. Siap mau makan jadi ciri ya. Siap ciri mak pancan ciri mak kawat tengah dia tu. Boleh ada sehat lah awak di tengah dia ko sete. Jadi gunanya ko dia makan supaya sehat lawak ko. Samosa magi oleh ka lawak mah. Dia campak na ko. Mangga macam pan mak. Iyo ama kasi ang namanya mengecek mode itu tadi. Ya mak mengecek mandian dia aja untuk dimakan untuk apa? Itu untuk dimakan yo. Untuk apa lo lah? Iyo mah tahu dan bantu sekali ko dia sebut baru. Bantu apa tu maracun lo bantu entu. Makan je lah mak lu baru mengecek mak lain. Yo lina ba makannya ko. Lina mati lawak makan cik den ko. Lawak nak mak pikirnya nak untung mak saya mak lapehan loh. Ba lo kada dibikin kulo. Awak ko mencintai alam. Kalau mencintai alam berarti mencintai sisinya. Contohnya hewan je tumbuhan. Itu sisinya. Anan lawak ko hewan ko. Berarti awak mencintai lawak ko. Jangan sesalang lai. Yo itu. Contohnya mode ko lah. Aden kalau lah makan jariang jo patai nan pahit lah pokoknya. Aden nak mau cik ke batang iya doh. Dek karena ibo den dek lawak makan ciri dan kapaiannya. Dek awak iyo lah mak patai jariang. Tapi kalau lah diolah dan parik mah lah jadi ciri pahit kadarnya tulai. Soalnya aden tahu bana yuang pernah waktu tu aden makan patai jariang. Tu tak ciri dan bertang iya. Pas aden ciri bertang iya mah. Pas aden keluar tu anyuk ciri dan tu. Apa sih dan nanya itu dan perhatian lah awak kok. Adik kubi cik dan senek pas kubinya kapaiannya
Anan kawan sebelah lagi kawan lawak tu paham yang di lengah cik dan ipa dia aja cik dan nanya di sebelah nak makannya doh. Tu penasaran dan tui ende dan mereka tangkap tui ende cik dan kau sepanjang matang ayah. Yang cari ndak ada je lawak nan ajan cik lah doh. Lati dan mah cik dan tu sampai kamoro tu saya punya ada di gaduh lawak tu. Besok kok bila-bilang kapas kafe aman, bos buat di moro dang cik mah puang mah. Berarti tu cik uang nalah makan patai jo jariang tu nampai pahit lah pokoknya. Lah, paham kan? Paham mah. Oh model tu kiranya mak. Ayo semanjak tu lah. Ada tiok makan patai jo jariang mah. Kau sak ciri dan nak mau dia batang iya dong. Dan kali lubang sebelah rumah lah nya. Yang pancan dan nonggohnya cik tu di lubang tu. Mereka lah siap cik dan mah dia timbun cik dan tu lah. Oh udah terus sekolah itu mak. Ayo jangan salah hang lai. Apa tanya aja lu mak? Apa yang tanyaan? Di mana dapat yang rumus-rumus model itu tuh? Rumus sama dia mah. Iya rumus model tadi tuh. Soal rumus cigi kok. Itu na lupa yang sabit kang. Sabananya mah. Yang sarjanaan sabit tadi mah. Ada terus sarjana tinggi.